Papanam ka di manan. Kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamat ni Eva a caregiver mo. Adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagadong tinsumpat mo. Masapol ka di pa nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklaan. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. Dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko damat nagititalkag ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton tapno amok ton. Kunak ngamin nga sursuro kapay idi nga mandi ka man. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, kaidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta dinalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva no mapan iti CR. Nagkuring harod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wan narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawa. Duwatan nga numar iti negosyo na. Imbagkan ka at amo mga imanihar ti negosyo na. Syakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Isuarin mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog matgayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat ang kasarita inton makariin. Anya pa'y ngayon no di kasta. Ni ka di brihida ti mga asikaso iti dadduma ang negosyo da. Nangag kumati saritaan da. Adi na kano amot ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Hey, jak amo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Embes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Kay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipot tiyandaan. Ada ka di pa arami, Jo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brigida. Ha? Kwa, ma'am. Daytay... Kaslada mo. Mabalin ka di amamuan? Ay, diya kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y amay baga ita? Nga magbayad iti nangina no adamati nga aramid na. Anda ka di matlayang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribang tilaklakayan ng asawam. Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak ki asawa ken kuana uray lakayan. Gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapos maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di ka ganag.
Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lahat. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, MJ Sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Ingka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am. Ingkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makauawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am. Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ay, kunayo mo ta pumanaw ak, ma'am. Ay na, jak kay na nakaadayo. Hinayabandak manan. Nagbabawi ak nga rod tadaramidak. Ala, ingkad ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak ni ti kwarto na ja brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y armoire. Uwan, sir. Di na pa'y ay ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di nga imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka, tada pagsarita mi. Matungpal, sir. Babalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang niyo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapanak iti dakkel abanay. Nasaya at nga road, tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak diti balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan iti tiyendaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day chay. Darling, mat tiawag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't kadi asawan da ito Aluklukwen ni ma'am ni sir. Timalaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli. Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak at tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagpapawyam ti aramidak kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamalt, anak ko. At nakadiparikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumat lagayam akanayon arumor. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan ada ito ikat adaan pa iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagang nga taday to'y kinisay. Ay, Jack amaw anak. Andakan mga ni sir amang amaw. Anam, amang ano adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray ka pa'y anak.
Urayam ti umno agundaway, kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang? Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amang ano, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Ken ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpet kan. No sumangpet ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama-amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? At saka di imbagam? Di ka maawatan. Sir. Naigalis na talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Ini ka di salas ta oraya masamangpet ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan as mangpet ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na po manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmatlaang. Pasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Jak mauawatan na diya tao, Eva. Kasi pagdwado ang titigtignay na. Talaga pagdwadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kwa. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbuton kanya? Mapagtalkanak at tao. Impagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salod. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami kani Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Wan, ma'am. Parik na ka nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi at testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarkamin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. At pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na iyid ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan? Di ka maawatan. Idi tin malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kano matlaang, ma'am. Imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mutla inayaban.
Saan nga ta nga inaramid na iti kadag? Idi tim malikod ni Manang salud a pumanaw. Inayaban na kano mo laang. Sana imbaon amang ipan iti kanan ni sir, ma'am. Apaya pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga ta nga inaramid na iti kadag? Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige, ma'am. Inak ibaga iti driver. Taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laam mo, no kalat ang makalagi pa sumangpat. In kay nga rodan ayaban timang tulong kaniyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, katimpan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adidag pastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti da ito ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka di basal mo kan ko na, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsendaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apa yan nakakandado ti kwarto ni Steve? Asino tinang ikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apa nga awan dito eh? Ingkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Yaka mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Urang inpanaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrike. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Damagon yung tukan kwa na ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawa. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko amasumbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kagsapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kit inkandado dayjay a David ti kwarto ni Steve. Ingkagidro tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bankbook. Anya, apay ngayon batim. Danga kakidi Amok na ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayon tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na. Awan ammo dayjay katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Ada ka no toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanan na. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, mat. Kumusta ni sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong tadi na malukatan ti kwarto ni sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan ta nga rod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga naagsubli ni Ma'am Brida. Inta nga rudin, manang. Impang tana apiwakin na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tiniwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali day jay.
No asino pa'y timakunaan na isabsabit nga alat, iso pa'y tinatangse. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Nalipatak mo din, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramiden ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubli ak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat laang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak mo din. O sige nga rod, agsubli ak ijay balay. Madlaw ko ang matartarantaka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. Addan samat inyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na lalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin anay dalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan iti balayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor a. Tapay nga yasan ang maimbagan ti amo na. Day tamot ti atap ko. Apay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang ni remedyo kay JT pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka dito apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Tayo sa timang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak na ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay. Tapno makaala kay ti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton ko insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo ba't agwapo ak? Ado ti aggusto kanya. Di na kumamat isuksukat, Konrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanya. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na? Mapanak na rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalak kan ka. Angam na awanan agad. Pagan, ano, kangay. Inka man pangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maghanap ko kan kano martilyon ka? Banog lang. Ano nyo nga rin ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo. Di ka man siga katulong. Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di analipatan day ta, ma'am? Mas dawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tapak day tasungam. Ha? Daytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito itay landok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalat da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapag aguyudan tay safety drawer di sirok ti Katrina. Ni, adda karga na kwarta. Alaat, tapno adda aramatan mika ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak ang kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyak laan ti rumbang nga agtagik kwa iti kinataer na.
Kumarintong ni Ma'am Brigida dita sila ni Sir Steve. Dinadaol na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat dayta na babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa naman. Taasawa na kat nga ron ni Sir Steve. Ay, diyak ay amon ti sasawag ka po ti dayta babae. Inak man siripon no anya ti aramidan na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, di maliawan di kayan ko. Hoy, umay ka man ditoy, taitarimaan mo amin dagitoy. Darasan! Apaya kasla na bagyo dito'y ma'am. Awan mo't angin. Anya ka na bagyo asasawam. Itarimaan mo kindi. Ditakan! Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Kwarta mo't tayo nakitak na igam na. Ay, nagdakas sa talaga dahi ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida dito'y. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirop ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga ron ti imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Daytamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't. Iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko na ito kan ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka di nagbaliwan ti marikriknam. Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog ak matan na tinasayaat. Naawan jay lahat apan nakakikiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti tuksin iti bagim, Manong. Kuna ti doktor nga adda sabidong iti bagim. Sano ko maanganda sa bilong iti bagay? Amangan ka no, no nailawak iti kanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay mat amo, ta di tay mat nakita. Basta day ta ti imbaga ti doktor. Oh. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanya. Apay, pudno ka di ti gamot, Manong. Pasinti ng salawig. Naimbakta nakita ka ditoy. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagso. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumunod ka si tatalugod. No kay lalaan ti biyag mo. Imbakta nakita ka ditoy. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagso. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagos mi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko na. Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak ka sa labay ti imak iti abangan. Tagsam, Saan mo nga ron nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat. basta saan ka nga agtig na itijak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tiyendaan. Anyam awan matan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka na timbakatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kumutan iti kapi kan creamer. Itay pa nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni ija tiyendaan? Awagam
Ang mga no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salon ti awagam. Ang mga no ada na panay nana iti balay. Sa balitag parparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kankwana. Abay nga inra ka dyo ti imak mo. Maikat day ta at tali iti imam, no ibagam amin adamag kan ka. Anya ka diti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Paramanan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ang ma'am. Jakmat nga rin ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailangan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, di balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan akta? No, awan di ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Sapay kumamot ah. No apay mo't gamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamot ti doktor na, agagangay ka no iti lumakay. Adumat di ti lumakay, hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manen. Siya kung timang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am. Tapno maalak. Adda diti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kung ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talitoy imak. Apay ko mga ukarkaran ka. Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda ko nak. Hello, ma'am. Ada ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga inbound ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y di ta, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kanimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amangan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't ang mabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak na impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko, no saan ko anagan? Ignorante. Ah, ay o karakarandak mo tan, ma'am. Ayan gayam ti ko nakakautak di tabulsam. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunod akpay. Amangan pailakot no isurom daytoy apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak at nga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Kapay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas na babae.
Iti apartment. Payakas na tingin sin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo. Bakit din igisugalan? Anda na alak ka kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta. Pudnala unay kondrad. Intan, tagagatol ti makamakaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga paarayat. Adda nga ikatagtadilam. Adda kamilaang di ta asidag. Pimanong tangin. Kasano nga ta makarukatang dito eh. Di damat inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramide. Nay, apay ana maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kung matipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Daitag tagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anak kariinak, hindi na ikutik tiimak. Banog mula dayta. Banogam tumat ngamin ti bagbagem. Apay ngay akas niya itinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingkakitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti marikrik na. Ay naimbagta na daanod ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas na naklaat ka nakakita kanya. Kaya't ko laang ama kasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na nang imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Dito'y mo't nga agigyan, saan aya? Iso ngamin ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda kano amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan kano mutan nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudan ngay di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamat namin ti kunada, nana. Ay, kunakon kat. Nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Nay, apay ngay. No tinapay lang, tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-asim, mapantan iti presinto. Mabit lang. Tanay, na ang duda, ang naggapoy dya bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, isuan ang duda. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga rudan itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na dyan babae ngayon sangpat mo dyan balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ti swerte. Saan nga tanayra na lang? Sino ay na dyan? Apay ngayon sangpat mo. Dayjay ti katulong balay mi ka ni Steve. Inalak, kapag pudnot, no nang ipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tapno masulom ti balayaw. Namtay ka hadiyero, kat awan ijay balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okay. Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero, ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijay bangko.
Ada ngamin kabagyan ni Steve, ijabang ko. Nagsayangan. Ay na, ad-ada magananak iti kastangar aramidem bagay. Tumakder ka, antun kuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamakan ko na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taasaan ang makaamo iti sungbat na. Sana balay. Taintad tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga rod nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaakis ang mapasamag kan ko, ana. Ay, huwag gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mo't. Ay, Timbaganak at agadal day ti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtimbagak. Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Balansamot ka. Nagdakas ka talaga ti kababalin na. Kasano nga na makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita no di mo kaya ti makaraman kanya. Palubusan na ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan dati kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maama-amuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Primor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gunggunan. Anyang ikitad ko agunggunan, sir. Awan mat kwarta. Uri sana kwarta, mabalinata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulugan ka, tapno makaawid ka. Ay niya kumadait na, sir. Ibaga maruda. Nalakalain. Basta pagtulagan ka. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya dayta, sir. Ibaga man. Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ka. Anya ko matipagtulagan ta, sir. No kaya't mo ti makarok at ditan lang nirakadan ken kanibrida. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsusugalyo? Uy, saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsimpit ka tao. Ulpot a lalaki. Anya na simpot. Kano manugal? Anya ti aramidam ti tayan ti balon? Anya ti planom kan kuana? Kit kita no limbo kay ti galot dagiti mana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan kuana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. Ada ginatang ko dito'y amakan. Intamangan. Panawon dayta a babae dita. No adda data. Isutitad taken kuana. Ala, intang arudoy.
Kakaiso nga daginatang mamakan. Kalpasan na, rumarta manayin. Wen, Conrad, barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no ti ammo ni salod nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anyay nga rodan tinapasamakan ko ana. Masapol na mamuan na itidadakkel na na ito eh. Kat masapol nga ipakamo ka dagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti parasikaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabindong anak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Jak nakaturturo ga po iti danag ko. Jak lakit di maawat no dadakas ang napasama kiti anak ta. Hiyag pada talaan. Ngam saan ta kumapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadakas ang mapasama ka data. At dakat nga raw dati ta maarayat. No adaman di ang napasama kan kuana. Wala, intaro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tama ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanak ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brigida? Paimbestigar ko, lupod no a doktor da jay wano saan. Manghalangatan ni Ma'am Brigida iti peke a doktor, sir? Apay nga ron na dinakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinagsamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaysongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at dayjay a doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor di ti ospital. Palubusan nakmatan amam. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y dagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti ima. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta. Di dan tumaamuan ti inaramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak patanga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatemon abalod kan iti sidong ko. Kaya diyo asawan. Di tuyak nga agyan. Anya pailaan ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak ko may tida iti a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayan? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya kumati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kas dapat na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapaul. Ang kasanungay lakay. Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta ang damag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko tawan da ka sa napasamak na. Alain ta nga rudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa.
Manong aldawan ang mapupukaw. Uray kumamot na umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay, po. Iya na yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka katin? Kastamat ti kunana, ngam saan nga jidak kalabalay ti pagdiretsuak. May mayat Manong. Ngam awan mat ni Eva para asikasukan ka. Kunan ni salon, anapan ka no impakaam mo na iti dadakkel na ka iti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din na iti dadakkel na. Ngam saan narumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayam ni Brida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matlaang a doktor day dyan no saan. Apaman ang makaruarak dito eh. Kaduan nak ang mapaniti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mat, ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saan nga imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mga ma'am. Sino tayo ta lalaki? Jack am mo, ma'am. Amano kadwa na iti negosyo. Katulong aklaan ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka. Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito ikat kukwak mat. Nalipatan ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat nga minti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, indak ibaga da ito kundi sa load. Tapno ibaga na ba't iti amo na. Well, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukasta, kaawatan nga road ani brihid at akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingga nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brida. Nakaumay kayo mo dito'y dakal abalay, nana. Ay nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na ka no ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaong daan na panggimatang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta. Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva. Ayun nagpayson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak. Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na a cellphone. Nanginginang tupay ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gam ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mata. Siyak matlaang yan ti mangiremedyo. Di ta ka pa nga ron. Taindak man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray ang naditan. Nagdamasabat ko dita apilato. Nagputang. Isun up. Bari yung nagkabjak. Stay. Kalbaryo. Masarakam ayamat ni Pilato, hindi kalbaryo. Imay
ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Brenda! Brenda! Nen, Umay ka dito, tanda ibaga. Nasam! di nakiguyod. Tama Asan? nga may tibkulan. Imbagta na kaumay kayo, ma'am. At nakanumat nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva ijitsendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga dahi ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idiin may ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong dayta nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka din tinapasamak. Taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Ado ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabiro kanda? Kat saan matarim-rimuan? Kasano na nakakita? Asikat ti kaduanan sakbay ang nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan. Saan lang mo ang mga nagdama ka amo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madalagan. Asino kumamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Ada na remedyo makwarta? Kasano ko kay remedyo akat nakita nga ro diladawan ni Eva ang nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ak adagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Pudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo apo kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon tirmuar. Ngam sa anak amapan iji malay Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idarong mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh. Kasano nga ro na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga ang dalalaki ni Brihida. No, apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga no impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Naimbaglakit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap. No saan ang nakita? Adakadimet atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida ti mang sabsabidong kan ka, Manong. Tapno matagi kwa na amin asanikwam. Uray ko man si kasulnak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso di kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko tamabiro kan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan tilalaki na. Alin ka. Noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidong iti kanang tilakay nga asawa. Awan ko maitan. Ang mga numatay adagos, maduktalan das na bidunga. Ano nga rin tanay? Baga ang inayon na tinagan mo iti imbang ko. Awan man sa bali nga agtawid iti sa nikwana, no di
dagito eh. Huwag mo ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay. Tapos matagikong ba't sa likuan? Kasano ko maamapukaw? Kat na isang din magtantigang kabil ko nga itid mga agas. Impanaw daw Lukas na. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Kumusta nga tamot itan ni sir? Imbag ta daday ti bakante nga apartment ko apagyanan, Manong. Nagsayaatan na ta naira na pimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaan nga rod nga agyan. Timang sapol kan ni Eva itati tutukak. Ibaga ka iti pulis. Ani Brihida titiktikan da. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay anak pukaw, adalaki di amuna itinapasamak. Mapantay ti presento ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan kan ni Brihida. Agdarumak. Di ka ti lalaki na ti pangidarumam kwa na, Manong. Lumakaalaak pa iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak ko na? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. Adalaki di amuna itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa pulis. Dinamag mo kuma itiday ta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamot. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwar, sa anak ka nakamaskara. Adago maamaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso aday naksinsinaan. Tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan da ni Eva di ti dagusta. Jak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darom, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Nawa nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso. Mabalin mat ni salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. One met ka diya. Nusapulan dati puno ng saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan iti namnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak anang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na itatsuram? Namatan na itat panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatak ti maskarat. Ada ka di pa'y makabigbig kanya. Namapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amangan agatap da. Kat adda mangimbestigar ken ka. No mabigbig na. Baliwak ti pannagnag. At indog matan ti buok ko. Gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa'y ama panijay? Tama nga no adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan da. Kat awan ti napanagnagan na basol ko. Ngambak nang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga pag nagdamdamag ka dagiti tao. No nakita da ni Eva, namawan ba't makaibaga? Pakiridin ta ti pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Anya pa ingay nga ron, to di kasta. Tita pa yan makatrabaho, kapo iti panagbirberok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di iti dakla balay. Adamag taman ka ni Salod,
No anya mo ti kasasaad ni sir. Baran makatulong da iti panagsapol kay ti anak ta. Barang nagtultuloy asin mayaatan atirik na. Naku na di ni salod, nga da nagbaliwan na. Malaing tangarudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Ana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag. No, da nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag-dana. Kanapanbut ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni sir? Wala na. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brigida. Ay nasaya at matgarod. No naimbagan ni sir. Wen nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Kanaimbagan mo't laangan. Diyak mat ni namnama ang pumigsama na ni Sir, Nana. Mayat nga mintin singasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga ada doktor ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay? Adda, Nana. Ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy. Akakutsaba ni Ma'am Brigida ti doktor. Pinaumaydak mo dito'y dagusyo, Sir. Kasanon nga di dakkel abalay. Anday maon ko akadwa mapanijay. Kantaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ni Sir. Pagyan akon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa ilaing dito dagos ko? Awan katulong ko dito eh. Ay, kunak no pagawidan da kon, Sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel balay. Palpasik pa iti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan rida sakbay ngin kandado yu tigay. Wen, Sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brigida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay tanalay nga ngaramid iti pagkandaduan. Tapno manayunan lang iti padlak. Wen, Sir. Inyaramidan na ngagpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brigida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, Sir. Pagbabaw yan na amin na madingin na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y, Sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan pa'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, Apay nga awan tao dito Ada umasidag ang lalaki. Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Nyamag tanda ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumbrek ti balayo. Tapayan nakakandado ako nam. Jack narod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? Napapanawan na tatyakin ko kay ti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan kay ti kayat mo apapanan. Na mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita,
Dayta ka, diti subad mo kanyak. Anya nga rin si maramidan ta, no awan mo't nga rin pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapukpukawan ako ni tinamnamahan na kay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan si bibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag ba't basikan ang mapukpukaw ni Eva? Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron na di pa agpakita. Nadala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kaano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abaybay anti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brigida. Sa bali tilangan. Narikat ang mabigbig ni iso. Kasla na yung awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak na igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangilakitan da kanya. Bigatan. Na maturog pa'y damang Brigida. Naginom da ngamin adway di rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing? Tadandanin samot dan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday, nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat sa gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa tawrok mo. Tumandan ka dita, tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ro, tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Sapa pala Di ka nga ron aguro ka. Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Ay, suron kon. Nayado mo ta. Sakit ti ulok. Sika laang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napusat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Disturbo matay. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo ituro ti mapanagisiyan. Tsak pekot ko ti. Masapul adi na maamuan ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas na nakaturog. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo matay. Ito'y tamang isbuwa. Disturbo ituro ti mapanagisiyan. Tsak akot ko ti. Masapul adi na maamuan ang napugsat kun ti tali. Agsanggirak latta iti adigi. Akas na nakatulog. Nakatulog ang nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Ang oversamat. Naimbag lakit din. Ta saan anadlaw ni Ma'am Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sapay ko nga,
tasanin arumar. Maturog ko man, tapno makapanaw ako. Sapay nagpanaasan ti imak anasugat. Anya ka din ti madamag ka dagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing ngaglimang na dyan, Brida. Ngam saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaadayon? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? Adan to pan nakatiliw ti awanan bain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dyan nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasanon, no dakas ti naramid da kanikwana. Nakaturo pa siguro damang Brihida. Awan mo't mga kuasimak dita kwarto da. Inayadak ti Roman. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapol nga agtarayak. Ang mga numapuutan dari mo anak. Taray Eva. Masapol ang makadano nak iti ayan da iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brihida. Pagawa